sekukhona futhi nobuthakathi ukuthi umuntu uthethe imali yakho wahamba uyoyisebenza ukuthi uthemba noma ngathi uyenzani akunampumelelo ayoyibona empilweni yakhe wena noma ungafika uyithathe imali uhole mawuhola eputhemba khona vele lokhu nawe ugcina ukhala straight uyi1 uhlela uthi hayi man mara bengiphethe 500 100 rand ngiyakhumbula ngenile spa 100 rand ngiyakhumbula ngenze 1 2 3 4 le 100 rand le iye kuphi phela lamadoda ukuthola sahlele etshwaleni hayi usahlele utsanatha ahleliswe stress ukuthi akade vele lo 200 uthi uye kuphi and kuyoba i-issue endlini ukuthi sonike mamncane or udliwe bobani you understand but uyamkhumbula 300 umenzeni so leso sipoko bhuti angifuni uqamba manga buthakathi bukhona empilweni yakho hamba uyofuna lisito because akukhonakala ukuthi ungumuntu usebenze ukuthi insebenza yakho iphelele ezandleni kufuna sonke sikubone ukuthi ongisebenzile ngibonile la